Bularda onda olsa terekli malge olat. Baldarın ömrünü tirep atab, zamanımız sıçmasın. %2'ge çıkan aksakal ушинтип iş kılat dep kim oylayt turabı? Ha? Jardam kıymıldaganing jakşı. Oturaversek tirişip kalasın. Hazır dele at binesizmi? At binem hazır kire. Jayroga varam at binip. Anan Ayalдар дағы 3-4 tuğup koydu. Bay verdi de. Öz zamanımız sıçmasın. Birinci, ikinci el toktuluk olsun. Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Алай районунун Жошолу айылында 3 жат айылындабыз. Былтыры 2020-жылы карантин учурунда мен дагы айылда жүрүп, мен ушул айылдан болом. Суранбай атабыздын кой издеп жүргөнүн телефонго тартып жүктөп койсом, көпчүлүгү Кыргызстан боюнча көрүшүп, 101ге чыккан болчу былтыр. Мынакей бүгүн быйыл 102ге чыгып олтурат. Мен Аяш атам. Суранбай Аяш атам. Ассаламу алейкум Аяш ата. Кандайсыз? Жакшыбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Тынчсызбы? Денсаулык жакшы. Жакшы, өзүңүз? Амал барбы? Бар. Сурап атам. Район боюнча сенин астында алып бара сөз жок. Көрдүңбү? Тоңа тагынган эке немеси тийгенден сөздү. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Өтүп атат. Мен сизди видеого тартып атам. Мен Аяш атам. 100ге чыктыңыз, быйыл? 101ге чыктым. 101ге чыктым. Сенин көзтө келе энебиздин ичиндеги менен. 100ге чыкты. 101ге чыкты Суранбай чоң Аяш атам. Улуу ата мекендик согуштун ардагери. Эң сонун. Подарка жаман келип атат. Спортивный чоң атабыз. Подарка жаман келип атат. Спортсмен атабыз. Жакшы эле келип атабы? Куттуктап атчабы? Эмне кыласың? Келаткан майрамыңыз менен. Бир карагозубуз жок. Ушул жерге келип жатыптыр. Элдерден сурасың. Келсем, элдер айтат, бакыт телефон урду. Биздикинде козу келди, карагозу. Alıp geçsin de. Yesi yok. Geçeyle. Geçe saat çıkargamız. Assalamu alaikum. Kandaysiz ata? Jakşılıkta yaşıyor. Hazır gün ötüp atat. Bu çıkan jigittin biri. Varlık için kalpı yok. Ben soğuşka vardım. Hayra geldim. 42 vardım. Ben 44 geldim. Şu yerden oşka joğa vargamız. Oşka joğa varıp, oşka topta alıp Salatlar var soğuşka saldı. Урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүгү суроо салат. Ушундай жашка кантип жетсек болот? Күнүнүк жашоосу кандай экен? Канча жашайт экен? Ушундай узак жашоонун сыры кандай? Анан сергек жашоонун сыры кандай дейт. Ошону азыр атабыздын өзүнөн угабыз. Чоң ата. Былтыр чын эле кой издеп жүргөндө экөөбүз жолукканбыз. Ошол кой табылдыбы? Taap bergen. Taap berdi. Sonun indeken, Osmanlı'dan indeken. Sizge öğrendim. Майрамыңыз менен жакында жеңишке 77 жыл болуп атат. 9 май эртең майрам болот. Башынан эле баштайынчы, сиз согушка канча жашыңызда кеткенсиз? Ой. Согушка Асабакым деген жерде Бекботолу мыймаканасында окудум. 36-жылы. Ondan Kızılulak'ta gelip Kızılulak'ta Saktı Mimargası'nda okudum. 4. klasta okudum. Toşa Kızılulak'ta Saktı Mimargası'ndan okup durganda ona buna döndü mektep oldu. Cumavayip Matiyip degenler gelip Pişkek'te gelip bizi okutkan. O sonunda ben o sondan beri gözcül oldu. Buna bir de iki degen için men baldarım hem tanımaya oturamazdır. Ama kül geçeki gelgenler hayvay tartıp gitti. Oşolordağı şu sözümü ayttım. Üstaliğe koygan küldü oşolor alıp geliptir. Olardan baktap saktap tartıp ketken. Emin mağa bu yerdeki çoğdordun gayrılganını ayt. Birinci Berdoğay. Ulandığın atası. O cılığa 5 tondan da kömür alıp gelip sürüp eret. O şuraya muksuz öldü. Tekele bu evimi Kuday dez soluğumu versin de kara oturamıydı. Rahmat. Ötkөндө sizge
машина алып келип беришти дейт. Alıp gelip verişti. Акимчиликтен алып келиштиби? Белек катары. Hükümet, akım da bari gelip tartış verip gitti o belekte. Машина кут болсун. Ara ne maşına verişti, rahmat. Öz zamanı ıslıç olsun. Birinci, ikinci el toksuluk olsun, toksuluk. O 44. yılı Naremes atalamının cügömüz. 48. yılga vargandan dan gördük. 48. yıldan keyinki Allah'ın bergen başına ait. Bala çakanın gönlüne ait. Azır zamanı ıslıç olsa oldu. Туура, эң туура айтасыз. Неме азыркы мисалы күнүмдүк жашооңуз кандай өтүп атат? O yaşa. Benim bebişim soğuştan gelip 44. yılı turmuş kurdum öyle. Benim hazırkı balam çoğu 80'e çıktı. Anam benim yaşam hazır jakşıqda yaşıyor. Olup kalam, jakşı olup kalam. Oşo oğuzegen butum jaman hazır ayağa olup. Кайсы бутуңузга ок тийди эле? Muna tizem ben. Мына тизеңизге, анан колуңузга. Anam koluma. Мына колуңузга тийген да, кешайып калган ошол боюнча. Мына жерге тийген экен, O Çapayip'ten nasip ederim oldum. Çapayip'ten ılgıcağında biz olduk. Çapayip'taki Turgan saldatlardı kuvup geçiptir, oruslar aytıptırdı. Biz ılgıcağını bizim saldatlar da kuvup var, bir katta daire var iken, dairede şehirde ranı olgun. Айрымдар айтат да. Ушул чоң атадай кантип чыйрак болсок болот, көп жашап, карып, узак жашап дейт. Ошону айтсаңыз, кантип жашаш керек, эмне кылыш керек? Sizler hazır baştağıday mal yok. Ben topoz baktım. 52. yılı topozdu. Tacikistan'dan aydap gelip Kevin devrik 30 yıl baktım. Ona yıllık baktım Göksu'da. Göğüş kılganım yok. Bir tatlı iş kıldırdı beni. Ömer'den tartıp vereceğim. Азыр деле ат минесизби? At binem hazırdır ya. Э. O cayloğa varam at binem al. Анан мен угуп калам. Мен былтыр Аяш атам деп тарткандын себеби Суранбай атанын небереси менин классташ жакын досум болот. Ошон үчүн Аяш ата деп коем чоң ата. Mayli. Анан картошка чаап, кетмен чаап, анча мынча малдын кыгын чыгарып, кыскасы ушундай жумуштарды жасайбыз. Туурабы? Ova. Кыскасы мындай Tur aytat. жатпаш керек экен да, кыймылдап туруш керек экен. Kıymıldaş gerek. Ben geçen yakında Çoğdordum Balistası'na 10 gün yattım. 10 günün içinde ayran ayın onda yukarı algan emesin. Götürdüm kıynalıp vardı da. Götürümü taksa kayıtıp koydu. Ayran ayın 10 gün içinde 40 yukol verdi. Anan iki kulağın ukbaya kalıptı da otatko gelmiyor. Kucalanı kustu. Onlar ayıttı. Sizi ses takaytıp getirişiniz gerek dedi. Rahmat dedim. Рахмат. Götürem zaman eket. Азыр жакшыбы? Hazır kam. Kam bolot da. Kam götürem. Götürmeydiler kaldı. Кандай тамактарды жеп ичесиз? Jalanla kaşa. Жок, азыр үйдө, мына жерде. Үйde de. Каша жейсизби? Чай ичесиз? Кандай чай ичесиз? Көк чай, Yok. кара чай. Yakın makarnundan atalık. Bilmektim. Makarnundan atalık. Ошол жакшы кубат болот экен. Anan tokum beret. Süt beret. Köpçülük oşalarda. Gelinim ayavay jakşı. 4 oğlu var, 4 kızı var. O nevrelerimi aytayım mı? Канча небере, канча чебереңиз бар? Эсиңизде болсо. Nevre 45 yaşınday var. 35 Çevre. kıvıra çeviriyor. Кыбыра. O kıvıra var. Bunlar astı 15 devalalı oldu. Ya 80 çıkan oğlum. Onun ikisi 20 ve 15, 10. Kızlarım verdi. O kızımın kızları da güyoga verdi. Baldarım da balalı çakalı oldu. Onlar ayal aldı. Onlardı ayalları da işte 4'ten tuğup koydu. Kuday verdi de. Kuday verdi. Ananı gebri surayı aytpayım. Koy, ne gerek var sana? Tura. Adamda gözü var, tili var, tura. 82 bu yılda iki gelinin ekini tuğdu, 84 oldu. Senelik başı kupası.
Kanalda aytıp durmasın. Berekesin versin, berekesin versin. Tinçlik bolsun. Ооба. Былтыр Москвага барганыңызда самолет менен учканда кыйналбадыңызбы? Mınavu bolga maşinadan olacak eken. Oy, men Bişkek'e alıp barıp Moskova'ya saldı. Moskova'da şu 4,5 saat alıp bardı. O Stalin'in muzeyine, İrastan'ın muzeyine alıp. Stalin'e bir orus katını alıp barıp kul koydu. Sizi kul koyun deyip. Geçen koştan gelgenden o Stalin'e koygan kul alıp gelip kul verdi. Yüzde görsen ne olur. Takara dedi da. Şunca var. Moskvada kança gün жүрдүңүz? 4-5 gün alıp жүрdü. Jalan bir orustun neme olgan jatkan yeri oğul orus özüne karaştık eken günüge 50 gün sonundan төлegen oruslar jatat eken. Anan çok zor jatat eken. Oşonu boşotup şu respublika boyunca 14 şu 14 aytı 15 aytı. Oşol respublika boyunca oruslar çakırıptı. Yalan orus. Oy oy. Bir polkovnik koş verdi, bir doldur koş verdi. İki Tatar, bir 200-400. Alpardı, işe cıldırmaya koydu dedi. Çok olup geçersin. 2,5 жыл жүрдүм деп атпайсызбы согушта? Эң кыйын оор күн кандай күндөр өттү ошол согуш үчүн? Aynen. Yaş vakta bilmeydi ekensin. Yaş vakta bilmeydi ekensin, ona sayga жазсаң nemet ekensin. Kuruski'de oruç oldu. Kuruski'den Saratçık'ı ayaktap kalgan eken. Anan Çapayev'de oruç oldu. Çapayev kalıp bardı, Kuruski'deki toktop narı kayıtkandan keyin. Ayaktaki oruç öyle par durgan eken. Buna şu Çapayev kalıp bardı, aynen oruçtan kamandır jaban eken. Şunday beşetar tayantıp durup yol boyunu soğulup koyup koydu. Görgönün aytasın da, görgüsü kimden aytasın? 30 saat göçüke bir sebep. Sardı da çıkandan nasıl ne oldu da? Buna onu görüp koy. Hem yaş vakta bilinmeydi eken. Kartayganda eşke çıkıp sarağılıp gelgenin ama oğru şeyden. Buna onda eken. Ошондой оор күндөрдө өтүп дагы мынакей 102ге чыгып отурасыз Кудайдын буйругу менен. Бул албетте жакшы. Менче 8 ызайын көргөн экен, сурап жүрөп алып суранбай аттым. Ошончо суранбай. Ошончо сурап алыптыр да. Анан бу менин тагаларым айрыкча Беңдубай, Калдыбай, Борондор, Бостанбайлар тага маселе ака болуп жүргөн экен. Азыр ойлосом. Ар күлгаттарды мингизип пәйгеге чаптырып жүрдү. Согушка барганда сизде мындай коркуу сезим болдубу? Жаш убакта билбейт экенсиң. Кайтпай каламбы? Эч ойлогонум жок мен. Ушул жерден Гүлшен ошол базарынан аттуу geçirdi. Ошол жерден өткөргөн бизди. Эч мен согушка кетип баратам. Анан согушка кирем деп ойлогонум жок. Өтө жүрөгүм курч экен. Bir molda var eken Beçereşat. Aynen Suranbay Aksakal. Esen aman gelgenine rahmat. Silerdi ötkörgönde kaçıydı o karaba oturmadım böyle dedi. Öyle ettiler. Budalıkta menen ten Aksakal var eken, var beken, yok beken. Ostan taksimenin düşüp kaldık Gelas'ta yaşat. Kançala çıktın sen Palanga çıktın deyip. Atağın orgaz ki sen ayakta durdun. Kıpkızıl dezetir durmaysın. Özbekistan'a kaçıp getip zaman tınçığında gelgemin deyip. Hem o şalaksa kadı kolu geçip etken ulu bey. Azır Alay rayonu boyunca soğuş ardagерлеринен bir gana siz kalgansız. Bir gana siz. Жаркынбай ошентип айтып жүргөн. Мына атабыздын колун көрсөткүм келет да, мына ок тийген жерин. Ноу жерге тийген экен, а? Бул жактан чыгып кеткенби? Şu yerden bir yerden çıkkanda. Ноу жерден тийип, ноу жерден чыгып кетти, караңыздарчы. Бутумку көп болуп атат. Эчтеке кармай албайт. Ооруйт да азыр. Ооруп атат. Муундары ондайлары. Жаштарга, азыркы жаштарга кандай бир кеңешиңизди айтат элеңиз? Мындай көп жашаш үчүн, сергек болуш үчүн, чыйрак болуш үчүн. Çoğulgan жерде айтып жүрөм. Ey, ушул бириң эмес баарың. Men görgönüm жок. 48-жылда Алла берди силерди деп. Туурабы? Билем мен. Точно билем Кудай калата. Мен ата менен калыпка туулган эмес. Мынакей, Суранбай атабыздын кечетен баштап ушул арыкты салып атыптыр. Азырда ишин улантып атат.
картошка егип, картошкага суу чыгарат экен ушинтип арык казып. Андан кийин картошка чыккандан кийин картошка чабат экен атабыз. Караңыздарчы. 102ге чыккан аксакал ушинтип иш кылат деп ким ойлойт, туурабы? Мына жактан суу келет, качан керегине ачасың да. Чөбөктөргө кийин суу Кийин ачып суу, кайсыга неме кылат, ошо балдар кайтам, мындай кылдым. Бекер отурбай ушундай иштерди кылып коесуз анан. Ушуну көргөздүм. Мына Мына немеге. Чыңгыз. Булар билбейт да. кеп. Караңыздарчы. Буларды оңдобосо теректи мал жеп алат. Bala çakanın bari Moskvada. O şehta Göbdül'den beri. Kança balдар жерден берейин деп, мындай отун потуну чогултуп, иш кыла беремин. Балдардын өмүрүн тиреп атам, заманыбыз тынч болсун. Мына жыйнап коет экенсиз да ушундагы, Ооба. иреттеп. Караңыздарчы. Атабыз ушул араба менен наркы сарайдан берки сарайга көң ташыйт экен. Отун ташыйт экен. Аларды алып келип алып жарат экен, тизет экен. Мынакей, ал жактан алып келген көңдү бул жерге алып келип төгүп, анан жыйып, мынакей чоң атабыз кечке жанын кыйнап да иштебейт экен, ушу аз-аздан иштеп, ден соолукту чыңдап, канды жүгүртүп, тынбай басып, кыймылдап турат экен. Мына кылган иштери азыркыдай кылып көңдөрдү ташып мынтип тизип, кыраатын чыгарып сонун кылып. Кыргызда жакшы кеп бар, кыштын камын жазда көр деп. Атабыз жазгы талай иштерине анча-мынча кол кабыш кылып, анан дагы отундарды, көңдөрдү жайрып, тизип, жардам. Кыймылдаганың жакшы. Отура берсең тиришип каласың. Туура айтасыз. Чын да. Кыймылдап туруш керек. Кыймылдап туруш керек азмаз. Алың жетишинче. Ада эле кыймылдай берип жатып ал, үйдө жатып калба. Азаздан. Мынакей азаздан кыймылдап күндө денеге кан жүгүртүп, мындай отундарды жарып, 102ге чыкса дагы мынакей атабыздын кайраттуулугуна таң берип турам, чынын айтканда. Болуп тур, жакшы кал деп коем. Жакшы кал. Үмүткө дуа деп кой. Үмүткө дуа деп кой дейт. Москвадан небереси менин досум менен сүйлөшүп атат. Эсен болгула. Рахмат. Биз дагы орозо учурунда келип калдык. Мына сиздин жакшы көргөн жумурткаңыз келди. Ооба. Ушуну алың, тамактаныңыз. Сиздин жакшы көргөн жумурткаңыз. Какара өзү да. Өзү. Бишкекке барып 2 жылдурга комиссиядан өткөрдү. Аксакал. Сизди космоско салып турабыз дейт. Gününe kança mal tamak jeysiz? Esep kitabı yok. Sarvaşıptı tanıyorsun mu? Ha? Sarvaşıptı tanıyorsun mu? Ova. Kostüm verin. Ova. Vay kısalak. Ama Urus boyunca orada kişi bol olsa gerek. Şu yerde otursam hakimden bir kişi geldi. Ali oldu tarka varası 60 kına dedi. Sözsüz gelsin dedi. Mayda. Bana geçken al vardım. Ayaklı, apası, bala çakası gelip bir katta beyni soyup duruyor ulaşırganlar. Bir malda hakimçilikten biri o sizge versin dedi de beyni uçasınap gelmedi. Yalan özü jakşı görgen aksakallar çıkırıp katara oturdu. Geç buna onu dedim, bari geçti. Pata aldı, pata verdi dedi, pata verdim. Zaman tınç olsun. Zaman tınç olsun, el tok olsun. Tok üçün buna ondan turat. Allah'ın bergeni şular. Ana olayım ne kılıp atat? Tart atat. Dağı var. Buna onun oyununa tağı var. Şöyle yer oturdu, onu tarttı. Tarttı buna.
Ha. Сурамай чоң атабыздын эң чоң келини бул жакта биздин апабыз дагы. Ооба. Эң чоң келини Эң боласыз. чоң болом. Эң чоң болом тике болом да. Атам ошо денсаулык болсун. Балдарын ошо чайын ичип, күнүн көрүп, тойлорун жүрөрсүн. Мындан не ошо небере чеберлеринин кызларын жакшы күндөрүн көрсүн. Дайым денсаулык болсун. Ошо дайым ошо майрамдарда ошо атама денсаулык силеген рахмат, чоң ден силеген келип, атам ошо ардегерimiz сыйлап ошо келип тартып берген рахмат сияқты да. Ошо майрамда ошо майрам боло берсин да, дайым ошо. Айтқаныңыз келсин, рахмат. Биздин Сурамай чоң атабызга тамагын берип, жакасына картып кызмат кылып отурган биздин Айшенебиз Чынар апабыз. Мен бир нерсени сурайын деп атам да. Жана айтпадыбы, мен сурап атсам, каша жейм дейт, сүт ичем дейт, анан жумуртка жейм, ушул тамактар жагат. Ушулар мага күч кубат берет дейт. Негизи эле тамак кылгайбы, атайын казан асты тамак жасап бересизби же аралашып сиздер менен чогуу жей береби тамактан? Деме атам тамак жеген көңчү кылгап беребиз. Биз жеген тамактарды бөлө жейт. Себеби жакпай калат да. Сүт тамактарын көп ичет. Анан эртеменден каша ичет сөз. Каша жаса деп кашаны жакшы көрөт. Анан суюк тамактарды жакшы көрөт өзү көбүнчө. Илгеркилердин денсаулыгу өзү жакшы болот окшойт дейм да. Азыркыга салыштырганда. Анан денсаулыгу жакшы, азырынча Кудайга шүгүр. Ошо атамдын келе жаткан мына майрам менен ушул майрамды аябай күтөт да атам. Башка майрамдардан да ашыкча көрүп күтөт да. Жыл сайын. Жыл сайын жакындап калганда майрам келип калды да аябай күтөт. Анан ошо атам денсаулыгын берсин. Алла таалам ушул балдарынын жакшы күндөрүн көрсүн. Ошо Алла таалам ушунча жаш бериптир, ушул жашты атама насип кылсын эми ушул жаш. Балдарынын астында ошолордун жакшы күндөрүн эле көрсө экен деп тилейм мен. Ошо баарыбыз тынч бололу. Бала чака менен, тууган урук менен заманыбыз тынч болсун ошо. Силерге да рахмат балдарым. Ушунча алыстан келип, жол артып келип, атам ушинтип тартып атканыңарга рахмат. Силерге ишиңер илгери боло берсин. Силердин да денсаулыгыңарды берсин. Үй бүлөңөр менен бактылуу болгула, бала чакаңар менен жакшы күндөрдү көрүп жүрө бергиле. Рахмат, айтканыңыз келсин. Чоң ата, биз чыгалы эми. Батаңызды берсеңиз. Худа, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uşul çıkan jigitterimin tilegin versin, densoğluğun versin. Alganı menen teң arısın. Üyüdün işi çıkbaş olsun, şimal olsun. Ateresi menen, bala çakası menen, tegele jamandı kora görmesin. Olur dağı. Tıl çaman oynap kürücüsün, tıl çaman. Elimiz sıçmasın, zamanağımız sıçmasın, daha köp olsun. Çoğun paşalarımız da sıçmasın. Tilegin versin Allah'a. Amin, aytkanыңыз келсин. Чоң рахмат. Көп жашаңыз, оорубаңыз сиз дагы. Бар болуңуз. O konu kalta sal hem. O var şirin okattı da sal. Жақсы көрген okattı. Turabı? Рахмат. Esen bolgula. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чоң атабыз менен курган маегибиз соңуна келип жетти. Алай районунун Жошол аймагына караштуу Үч Чат айылында турабыз. Мен кийип турган костюм абдан оор экен. Ушул медалдар менен оор албетте. Бул оор болуш үчүн биздин Сурамай чоң атабыз канчалаган жолду басып өткөн. Согуш майданында, кан майданында ошол жерде күн кечирип, анан бүгүн мынакей 102 жашка толуп, небере, чебере, кыбыранын чайын ичип, карылыктын доорун сүрүп турган кези. Албетте ушул чоң атабыздын жашына жетели, чоң атабыздай карыйлы, барыңыздарга амандык каалайбыз. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ал эми Сурамай чоң атабыз дагы узак жашап, рекорд коюп 200 жашка жетсин деп тилек айтабыз. Аман болуңуздар. Сиздер менен мен Эмирлан Бостонбаев.